بله بینر و شوپینرین دنگ اوروپا لألمانیا ایوار باش جارکدن خلقاک نو به استودیو خلق استودیو نه ام پیشکشی ودکن لی في جاره خلقام نوک خلقین ای بره ایرو تایبت وکون منشیت دیبینن خلقام لسر هندکی پارتین کرد هندکی لسر اوان ریخروین کرد او لأوروپا بناوی جمعیات وکوتی ناس کرن و روش و نوروزه چونکی وندزانن ام درباس آدار بون آدار هندکی هم خوشیه هم رشیه جو کردارا که بسلت به آدار هم رشیه کردان تبر چاوی ما هم جی خوشیه مش خوشیه جی او نوروزه یکم جشن یا ام بجن نتاوی یا کردی ده ساله همیدا نوروزه که جشن کمه دبی نوروز ده بلیویا که دیجی همی شگن چه دادای آداره چه شانزده آداره چه روژدن اوا روژین رشن ایک بسر کردادا هاتی نوروز هات ام درواس آداره بون لی gelek kesên Kurd çi Kurd çi keç çi xort çi keçik çi pîremhêr çi pîrejên herkes dirivê çêt çekên Kurdî cilûbergên Kurdî bixwe dev terziyekî yan xeyatekî wek dibêjin cilûbergên xwe didrûn ji bo vê şahiyanê ya ji bo vê cejnê vê şahiyanê bi rengekî durist bi rengekî kurdiyetî rêva bibin herin lê mixabin ایرو باجار اروپا نه او نوروزی کن هزار دکن اواد گلک کس نهانت نوروز ریوت دبن ده دیوار ده جهه کی چهار دیوار ده جهه کی هندکی بازرگانی براستی پید به مجد خواست به میوان خورا لسر وی که باشتر راوستن که چندی ضرار وی که و اگر ضرار خواه اگر که باشش بو کردان اما میوان خور را گفتگوی بکن لسر و مجاره میوان من جی و کون لسر شاشه دیبنن یک مامسته اوجه نویسکار و هلبستوان ریبر هبون میوان من دیجی احمد عثمان اوجه نویسکار ریبر لألمانیا از باردکم احمد لهولندا از بخیراتنا میوان خود کم میوان من ایوار باش و بخیر هاتن ریبر و احمد زور سپاس باش مامستا عزیزی منی هی مامستا جای ام دخوازم تسبیکی بتشم دف کک ریبر وکو تو کردکی آدار و پشتی و نوروز بوده چیه؟ براستی نوروز جشنك دیروکیه هر کلیک دوی جشنه دا پیرانین ما دناف دا سینه از برکرن و دما نوروز ته ده هر بهاره دا هستن ما بیرواریان ما تشتن گریدای به تکلیه ما به ملت را به جیگه را همی دکونا میدانا راماندنه ام بیتر از بخوا ده نوروز دا وقت گوتی وانی زمان همی هستن گش و خمگین به هفدو دیار دبن و اف بو ما همی از باورم وسطی اخویا کرن لی تبخوازی بتایبتیه که ما وک هلبسوان يعني نویسکار هيا كو ام تشتن ده هزري مدا ده هزري هر كردكي ده ام دكارن با آوای نویس آشکاره بکن دیار بکن براستی گرینگیا نوروزه ده مدا بتایبت ده هر کسی کی دا هيا و بتایبت ده ما ام ده پنابریه دا ده دوری ولید هستن خمگین بهتر تینما کو او نوروز دوری ولید تکرن
و پر جاران بو 6 سالی من از داریم جارکتنه من نوروز پیروز کریه وک آوای آهنگه و چار گوشه که او تنگ دا دوری گر دوری دشت و زوزانان دوری بای بهاره بله مامۆستا. مهم. مهم. بله براستی مامۆستا سلااو ڕێزشتا ڕاز مامۆستا ڕێبار ڕەبەرێگوێ ئەوە ڕەنگێکی بەزەرگانی و بڕەنگێکی تجارات براستی نەبن يعني قش زمزانن أما بشرمة ودرفات براستيج وقت دبيجه هيرو الحكومات أوروبا قال لك يعني حريات دانا تقاري براحتي خاط بنوروزي بتشي وجيت تخازي اگر دليل براستي ودرفات هاي وحريات هاي انها تشتي بري خرا بيجم اگر صالات صالة مثلا ظرف كي اضطراري كي صالة بارد بيز خمناكا بس تشتكي برو رمزي به برو تشتكي نانو بتزاني بانه او اختيارات تجارات او لاني حر صالاتك وقت زاني مصرفها يا حي صالاتك وقت زاني كهرباء يا اجاره خمناكا بس برو رمزي به يعني نب رنگي كي تجارات به الدف مع ألمانيا ما مسببه الدف مع ألمانيا سيستمك أو سيستما دبيجن چه بلدي به کی جان جهی به چه شتات به شتات او به يعني تشتي كوفي مسألة دا كولتوري وغريداي چتكن قافي كنت تشي دفوان تدبيجي ما جروبه کی خود شکری ام 10 انسانن 15 ام که رخروا که جمعیه که تشتکی کلتوری چیه بکن آری کاری هم دخوازن آری کاری ها چیه ام مقر گید خوازن جیه گید خوازن بلدی جي خو قال لك انا ددن اوان چونكي اما تجربه هي ددن اوان يعني نه والله مقر سال كري ونظام چه وبشتي فينا مصاريف این ساله بلدي دي ساددت يعني اف دف مع المانيا بلكي جي كي دين اوروبا نظام لا قانون دف ما بفرنجيه او كسين بقول اعتراض دبيزه اگر دبي رنگي يعني براسي شرم اگر تجارات كن انها تشتي بري خرا بيجم ها تشتاجي شمال الناف ماذا حيانا ها براسيس 5 سال او 6 سال من ها الفيري الاوروبانا بكالتوري وروشن بيرو المجتمع المدني الناف ماذا قال لك يحبك هندك هن يعني النابية انه بزانبا مؤسسة جارك انها جمعيات جارك بالاساس غير ربحي بمنفعية تقديم كمنفعة كعام بمقابل النظ ماذا ينتشني هنا الراسين ناقشتنا يعني هاو تشتاجي يعني اگر بلديات هابي و تقاربي اساسي مراقبه واساسي حسابات دار ضبط كي بمشكلنا يعني بمشكله حل دبن براستي لحياة نهار يعني اتجاه سياسي ما ثقافة المجتمع المدني النظ ماذا براسي هنا بيه اما قدام كيد خوزه وقت كيد خوزه حياة بقالبا يعني بقينا بمرحلة باشا كاكري بر تقوه لي بو احمد نهراندنا كخوه يعني بالنسبة اشترى هيرو تشش كردات خواستن جبوك
جارك دين او كراسي شرمي كل نوروزي بوي وگرنی جی او بکی کراسه کی دینی نتوی یا کردی هیرو چش کردات ببوره چش کردات تی خواستن کو وگری هین او رح کردیاتی اکو امر سر مظم بوی وکو کسی المت همشه دکن یا کل مگاه دار دکن چیرو چه گرگج کردارا کو وگرن او مثلا حادثه بجارة كده بيتا چاندن چونكي يعني جيلك تيت بلكي تيجي مطالعة اوروبا داي اف جيلات هندكي خلاص ناكي هيرو چه مطلوبه بله اینها بری از برسوا و پرسه بدم فرمو ام هنکی نێزک وەرن نێزی vê kêşeyê bibin û hinekî ser sedemên wê biaxivin. Yek ji wan sedemên wê navberpirsiyariya partiyên Kurdî yên li vê derê dixebitin ku ew rê vekirin ji wan hin kesan kêm zane, nexwande, lawaz zanînên rêxistinî tên navî milletî wala ez çend mala nas dikim hevalê min in ez bana difid malî kim ez wê hem dinya xerebe bikim yanî cem wê zemîneke zanîstî tune ye bes tenê danûstandineke wisa serasera bi xelkê re hêdewerin werin wê ji wana em bêjin ji wan jî pere wergirê pir caran bi vê rengî hîla xat kirin nesen em bêjin nimûne ne tenê Newroz لبالي ام بيجن نمونه مرسلا عفريني دهاتن بازرگاني بناوي عفريني دكرن دگوتن اما با پرانا بشينن جهن مالباتن عفريني دوارن پرا بدن پر جاران پر کس هنه جدل خوي پاقج پراجي ددان و مبخاج ديت او پرا نديشن دركي پراش خارا دبرن دگوتن ام في تشتي دكن ام نمستعدن اوقاس زحمتي وكفتلفت ودون الدنيا خربت كن تولي ام تشتكي قازنج نكن قالك تشت بفيرنجي قازنج دكن ورد دكرن بالنافي انساني بالنافي والله از آلی کاری بد ما خلقی عفرینه یا نفچی از مجاره پر ناکرد مکی همه وگر مجاره خواهی نوروزی بله مجاره نوروزی یکیش هشتیه که ام وصا بمینن گندلی پارتین ما نه ریخستن کرن نه کوردیناسیون یعنی نه تنسیق ناوبرا ام بیجن ریخستنان و ام بیجن آلین نيف الخد كن جيفاكا سيفيل مجتمع مدني او تنسيق او وريس نقابة وان قطة او هشتكو ريفا كر جوا چند گندل يعني چند امبيجن نخوانده يعني اشخارا كاريكي بكن امبيل في داره دبينن تركس هنا ياباني امبيجن روجا كواني سالانه هجار بيجن يا يابان تاگ لدر واچه دكن نتنه ياباني توليد بن ام بخاد چن و آهنگی دنیرن نفسی سیستما نوروز لگره ددما هم الواليت بون چه دکن و به هزاران جی تولید بن و کلتورا یابان جنیزک باد شوپینن بریه استران وان بریه شانوی وان وسا هر سال دار دخینن لوی داره چما چه نابه جبر تنسیق تنه یاد نوبرا ریخستن ما و فعاليات مجتمع مدني يعني امبيجن بناوي كوملا او دهيلن د چارچوبه چارگوشه تنگ داد ناف چارچوبه هوله که با جبو خاطر پروپاگاندا خاطی دا بمشین جبو خاطر منفعات خواهی آبوری پیک بینن نه زیده تر جبروه ناو نوروز ناوروکاوه بالا دکن يعني دبيجن ما مستعد دبيجن او مجموعة برسيور سروشتي بله مجموعة برسكر ما قلت يا اخي عندك هنا مثلا وكو طيبات لجلسن كيرشن يعني ما قلت بوتش مدبين كارتي ما ب 25 يورو كاسين هنا مازن ب 25 يورو ام كارتي ددن اي زاروكا جي 20 يورو جي 6 سالي وحتى نظام 8 سالي كان سالي 20 يورو يعني هاگر كم مالك 5-6 شخص بن ومعاش اخوي جوب سنتر همي بكارتي ده وبدا وجمعاته يعني افا كوريسه دفين او هيرو تشيش كرداتي خاصن
پێدیویە نەوروز ئیدا پرسا پەرا نەوەکردن من هەنێک نەوروزی دیتن کو پەرا نەدخواستن هیچ کەسێکی لێ ji ber cih teng bû divê mirov zû biçya ji bo cihekî xwe re bidîta ku cih nebe zehma çê dibe kursî namînin tawla nam xelk şipiya dimîne ev heye lê çima ez dibêjim divê Newrûz li çar ji goşeyên teng da çê nabe bêkirin bê pîroz vekirin yanî li vê derê gelek meş carna çê dibin bila bikin bi şêweyê em bêjin meş bila cîkî xwe bigirin cîkî em bêjin di nav deştekê be vekirî be li wir karin bigirin hem wê warên parastin jî û hem polîsay jî warê hawirdûrê wan polîs ew bike yanî ji bo silametiyê wan û hem jî wê ahengeke gelek xweş bê û zengîn bê wê xelk jî bizanbin ku va Kurd hene divê dinyayê Newrûza wan pîroz dibe belkî hinek kanalên Almanî jî werin vê yekê bişopînin wê helbet werin bişopînin û bibînin lê ku tu Newrûzê qozikekê bikî wekû te cerîmetekê kiribê paş perdan ji xwe rûnê ya bikî wek mesela qehwê ji kesên hanî bêkar re wisa tu Newrûzê xira dikî şeklekî dilê mirovan ji nevê Newrûzî jî sar dikî ez bixwe yanî ji vê merselê gelek xemgînim baş bû saeteta xweş te vê mijarê kire rojevê belkî berî te kesek wisa behs nekir çi Ewropa ew Newrûz bi çi rengî tê pîrozkirin Ewropa kes bêtir nêzîkî vê mijarê nedibû ji te pêva destxweşiyê te dikim اما ئێمە بنسبەت مەرە واجبێ مێ کو هەندێکی ئەم بەحسە تشتین ناکۆکی کو بحەقی کورد ئێمە چێت بێت تایبەت لە ئەوروپا و هەندێکی تشتین نەباش بحەقی نەورۆزێ چونکی ئەم بە چاوێکی یعنی مقدس چاوێکی پیرۆز ئەم لێ نەورۆزێت تاماشا دەکرد لێ جار ئەم هێویدارن کو دەرفەت نایەتە داین بوو کەسێک کوتکێ بازرگانی بە نەورۆزێ بکنم باشە دەتبێژی کەک ئەحمەد نەوروز چاو بێ خۆش ببێ یعنی وەکو دەمەکێمە ئەو کرد دەمەکێمە لەسەر ئیزعا خۆشی گوت مەگوت ماڵ بات هەفتە بگرن دەرکەونە ئەوە دەیشتێ وە چیان لە ئەڵمانیا و چل کێ دەرێ ئەوروپا چەند ماڵ هەفتە بگرن نەورۆزە خۆ چێ بکەن نێرەدنەتە چی سەرڤەیەکی براستی مامۆستا وەک کەک ڕێبەر گوتی ez ji vêro me pir de xelekên hene yani ew kir tespît kir ser bi vêro me sedîl sed û ez dibêjim mamostayê tewrî muhim yani Newrûz bi taybetî heva hebûnê me dîvkê me yani propagandê siyasî biraje dûr kefe propagandê partî û propagandê keltûrik warê xuyakirin medenî warê xuyakirin yani pêşê xelkê û alemê بێنە کوردیەتی jî بهێت ئەقل بله براستی نه انه به اطار کی پارتی به پروپاگاندی به فلانی او فلانی نه اما مستوى کردا گیویا اما گیویا و برا به هفتشتاجی خلق جنما سیرکن انه براستی انه کلتورک ما ام پیتی ناس کرن هپنی ما به پی خلقی گی زن مناس بکم به کلتورا ایتاش چی توری مهم مرا yani براستی وکا کک ریبار پتشنی شروع کر دنجی نو وکم تار گوتی ماموستا بچه که تشتی سیاسی جه دور که نوروزی خاص به براستی yani هندکی نتاوی به کردیتی به باشتره نتاوی به يعني بخملو كسك سور وزربه باشتره نه بخملو جمعيات و احزابه به براستی ماموستا بله ویا كاكري بر استي ناكم يعني افا مسألة تبني في مسألة من پیوندی به اوی را کر به شتات را کر او حوال ما هنم ما پرسیار کر ما گفت يعني چونکه ایم او کو هم جماعت صحافه هم اون دکونه هر مجاره خوازن بیتر تفاصیل و بیتر فهم بکن دبین وکو يعني هين طبق نبيه لأن نظام وكو هاتا قوتن مثلا چالکین کل الفيدرة چید بین چه کردی به چه ترک بین چه عرب بین چه کسی دبیجن او بخواد بیجن دبیجن
جمرا گوتن ام دزانن گلک هنرمند هنه کس نه هنه یعنی فایده شه دیبینن وکو برنگی که رش ام ببیجن جمعیات هندگی کارنا نه قانونی او نود بین نه قانونی ام بیرش بوکو بیناری نمتی بگهن او دوین تشنا نه قانونی تینا او کرن و کنترل سر بهتا کرنه تدبیجی اوا چاره یعنی اوا تقریبا حل جوه مشکلی ره یان که کرد خوب بیتر و مسئله حل بکن و گرینه رونق نوروز و خملا نوروز یا کسکو سوروزر جلو برگ نوروز جاره کردن یا بهنا کردیتی جه بهت کوچه بکن براستی یعنی بری هر تشتی دوی ام بیجن اوک هبه ام بین کو ملکه بگیشتی حمی دناف ده ام بیجن بین 6 کومله به هفرا منسق بند نوروز ده به تایبت حمی بخوا بکن یک جبو نوروز آخوا بکن یک بونا یک نبین بین 6 نوروزا 7-8 نوروزا او کون مثلا منطقه که وک ولایت که وک نودغاین فستیوال وک ایالت ما وقت نوروز صاد کنه پارا پار خلق نه یعنی خلق هفدو نابینن خوشیا نوروزه که وقتی ملت بصدان بحزان هفدو ببینن هفدو میزن چا وقتی حفله رو رفراندوم چیکرن جبو پیشگیری اثر خابونا کردستان که دی به هزاران کمبون دوین نوروزی به ویرنگی به پیروز کرن امانه او رنگی کتا ما مستمانه او رنگی کتاوانی سر زمان رفراندوم ملفات نکت ندست ما وانجی هندگی بازرگانی موضوعی کربو وانجی یعنی تجارت کربو ام نه جیواکا که او سفرشتنه کسی که ملائک تنه یعنی هل بس الا وی هنک وی بلیزن لی ام آگیشتید خوازن ام دخوازن نفش می تشبیه از نخوازن تشبیه یعنی تشبیه تنبه باشتره تشبیه تنبه چونکی تشبیه تنبه چونکی او شرکاتین ای فرانسا و ای جهنتین هنه و شخصیاتین که پرد داینه ای کسی رفراندوم روا بری خبر ملفات دست مدانه تفی ویه که جناب سروک نچیروان برزانی ببقى يعني مبلغ كي 120,000 دلار تقديم هم كركو في مسألة رفا بهرن شو مسألة بون علم وتيشيرت وفكرين وفرطان فأوجي باقش نما أري أم دخازن تشتكي كردياتي يعني بيكو دولار تذهبي أوروبا بيكرن بي تشيكرن دوي آلية ريخستني دوي الواليت دست خاد ريجي في داري بكن لفر دوی ین والیجی تشتی تمویل جی ام به تشتین گریدای تمویل نها چه کار لفر تکرن به گریدانا کسین هانی الولید دمینن بس لا دارین این الولید دمینن چل ریو بریا خوصر به چهره ما کردستان به یعنی همی آلیگرن خال وی داره مثلا کار خبره وادبن به تنسیق کسین هانی الهندر دوی تنسیق به ویرنگی به دوی ام بیجن مروف رینده که نوروز به آوایی که سقط به پیروز کرن جعالی چند کسان یعنی کوملاکه یعنی تشتی چینا به نوروز به وی آوایی به پیروز کرن دوی نوروز آوایی که به فرح ریخستن کری ام بیجن به هاتنه که و آماده بونه که ملت گرسایی یعنی ام بین پر دوی باره پیروز کرن شانو هبه کلتور هبه موزیک هبه دوی هموتش بریک و پیک به اما با آوای کو ام بیجن والا فلان کس چند مالا بانکری ورن سال مگرتی ورن ام بخون برقصن جبر نوروزه دوی آوایی چینا به نوروز به پیروز کرن اف دوی خراب کرن رنگ نوروزه دوی نوروز با آوایی کی مستر و خوشتر یعنی دوی نوروز که هندکی جوه مسئله پاقشتر به یعنی البته دوی يعني دوی نوروز بو حمی کردایه دوی ام صورته که بچینن هندره نفشه زاروکن می کرد ایل اروپا دمینن جبو نوان حلاندن پشافتن جبو بزامن که هر سال به یین وکا خواه کرد دوان دبینن بریا نوروزه و هستی خواه دکن جبر تشتی ما پاراست وک زاروک دناف د چارچوبه نظام بعث و سوری او نوروز بو یک جوان هلکفتن دیروکی ین هشتن ام سوز خواه با کردیاتی دینن هر سال نوروزه
نه نوروز به باور کشمه کسی ندیدید کرد و هیدی مرسلا نتویت جبیر کرانا هر سال هر بهار دما نوروز ته هر تش نتنه گل بشکون هست نتوید بشکون مورال ما بلند به هیوی ما به کردستان بلندتر به امسوز خان نودکن به ملت خورا و نتوی خورا بریا نوروزه دما نوروز به آوایی به پیروز کردن ابراسی اف گناهکاریه که نتنه در مافه جیواک بگشتی لی در مافه زاروکا تایبت زاروکن لوی در دمینن و هلبت راستی پیلن پشافتنه یعنی سحر انصهار بعربی بیجن و راستی و ببن تا هلبت اب انتگراسیون بحث دکن و ببا اسیمیلاسیون نه انتگراسیون جبر و پیدوی که ام سربام ام با سربام مسئله حساس بس هکنن و بانگ خواب بدن آلین هانی ریوبر لهندر والید کو زاروکن ما بپارزن جه پیل پشافتنه بری کو او زاروک پشتی دمکی و نتنه ناسنامه وی ولاتن اروپی ده و راکن و هلبت و هزر وان رفتار و روشت وان حمی راکن لی بلا امبر ریگر بن امبر پشافتنه ام قاربن وان و روزا خواه بدو تنه ام جاره سالک جاره که تنه سال پیروز دکن ام بین و روزه بپارزن بری کو وندا ببه وکو گلک تشتی مجی وندا بون پیرا کاک احمد چونکی ام بر تقریبا هندگی چند دقیقه ممانه ام دخواستن بچن مجاره که یا دیتر لبری کاز بچم نه بلکی کسی که شوپینر ببیجید مثلا بله ما مست چونکی ام کرد مثلا پشتی اف شر کسر ماده هاتی ام وچاورین یعنی ام بلاف بون ام نچار بون هر یک گروه چو جیه کی ف ما نباشتره که ام نوروزه چه نکن نه بلا هر کسی جیه خود چه که چه سالا به چه او به چه تجارت به چه کرین فروتان به المهم يعني نوف النوروز بيت الزمان يعني چه ببه يعني وقت بيجن إعادة إحياء چه تعلیقی چه ردیت السروی که ما مستا ما مستوى والله يوم دخوازن چه ببه يوم دخوازن هف يعني مناسبات بيمجي بياك بان امجي زانبن انه ام هانا ام هين هانا ديروكي ما هيا هابوني ما هيا قبل براستي تشتي بتارا بيجم يعني وكم تارا قوتي سفتح لما مستا ثقافة المجتمع المدني نوف ماذا ما كم به وايدي ديجي بتشاكي ام برنجي كي سياسي نفكرن تمي برنجي كي بأساكي سياسي نفكرن تمي برام زانبن انه تشتكي جامعة هيا بروباغاندي ما سياسي برتر مازن ترى ولا تكي ما هيا كسن ما هنا نهال فر زارد ما نفشك كي وقت ما مستاري بار قوتي دامي كيدن اگر نبريكي نوروزي نزانبن بير بكن كردايتي جيش بير بكن هوا تشتاج اوي مهم ترى جا استاي ما يتانك جا فكري ما بروباغاندي ما يتانك زانبن وتركيزي في تشتيكن براستي ما مستا ايدن جي بخاي واره يعني سلبيات هنا جي وايجابيات هنا يعني بيشاروجا تصليح ببي اصلاح ببي بس يعني جاركم بكن جارك بين نوروزا جارك نوروز هابه جارك اغري مواري اباكرن جارك غير بيت تشتي فيرنجي امنين تتنانا وجودي ما وحيبوني ما وحياتي ما جينا مني بله ممسا ريبر بله ام فكر ان هندكي ده دقيقة ضوئية ام لسر كرة اوروبا وسوشيال ميديا چونكي تشتكي افو ام بيجن تكنيكي كي كنت غلط بكار بينيت نتائج خوي سلبي هنا يعني برنگه ني درست زفره مران يعني وك نتائج پیشاروش دست چید خواندن حمیتش هیرو جه باو دایگان ایل اروپا تایبت ای کرد چه جوانته خواستن که پارستنا زاروکی خواه بکن و چه جوانته خواستن ده حال کردیتی دا و دوروان چه به براستی افتشتانه تنی دکبه سمل جیواک کردیان هر مالباتی کردی لویده اروپا دیمینه
لی دوی افتشتا هنک سازی کردی بین دمازراندن آرمان جوان فکرین زاروکا لسر زمان و ام بیجن دانست جهنه هبن جبو هر دم مالبات کردی بریوه هفدو ببینن زاروکن کردا بریوه هفدو ناس بکن چی بر لوی داره زاروک دما مزن دبه ده چه ام بین کندا گارتن تنه زاروک در دوریگی آلمان دبینه اتوماتیک تکوه ناف چاندا آلمانی چاندا اروپی ام نابیجن خوش وی روشه قد که نکاره ذاتا قد که خون لی یا گرنگ دوی سازی مین مدنی هبن جبو کاربن همی مالباتن کردی هفدو نشکاندن بدن به هفدو ام بیجن چاره سری بدن وان ام بیجن ام بین نفس الزاروك اللي داره دبینن هفدو به ناس بکن بحثن کو وکم بیجن آوائه که شکناندنا کوچبری بونه شکناندنا کو ام لپنابری دبینن کو مرو بحثه کو هنک مالبات کرد تم هفدو دبینن بریه با آوائه خواندن فکرنا زمان کردی یا آوائه ام بیجن هنک دسته هبن هنک سازی هبن کاربن پرسکریکن و جیواک نیزی وی ورن چارسر بکن دانستاندنه که او ساب کردی هبه یعنی دما کردی آوایی چه با باور کجمن و کرد ما و بحث که نل اروپایان للبل الولات خواده چما جبت هاتی ری خستن کرنها ام بالا خوابدنا ترکا چاوا نابندن وان لأوروبا هنا لوبيا وان هنا تدبي تحسي دما زاروك ترك الليفر مازن تبي تحسي كأنه للأنقرة مازن بوا نل أوروبا مازن بوا جبر كندين بزمان خوا غريدايا بنتوا خوا غريدايا برحي خوا غريدايا يعني افتش براسي جبو ما كرد قلق جرنجا كو هم بله لسر ويب ساكن تشيكرنا صازيان تشتكي قلق جرنجا صازيان سيفيل صازيان كو بارتيتي دا نجاف ديرن وقت مراقب امتحانات شاوا صرت الله مراقب النخا دوی امبيجن واري نتويتي به پیشتا برن نه واري حزبيتي بله برنامه یا پارتیتیه و نامه یا نتویتیه نوک هذا نتویت ازمانه کی فرها لی پارتیتی قالبه کی تنگه ام دخوازن جیواک خوش رزگار بکن جا قالبان وان دینن سر جاده یا رحتیه اولهیه جاده یا نتوی بون نتشتکی پاشکتیه یان تنگه لی بله هبونا هر ملتکیه ببینی جنگا ایرو اوکراینیا چید به جنگا مان و نمانه ایرو اوکراینی برخواددن جبو نتاوا خواب پارزن برانبر پیلا روسی پیلا قرقرن و فشافتنه و کشتنه پشبروی دوی ام جی لسر کومبونا جیواک کردی راوستن و بریا کانال وکوا کانال آزاد مروف کاره دنگ خواب بکینه و کاره دست خواه دینه سر برینه و چاره سریان بین زمان دینه سر ماسه جبو گفتگو کرنه و پیک آنین آوه دم نیزک با بله از بچم دف کک احمد چونکی ام دم ما گلکی کرد ما کک احمد يعني هيروج روشن بيريو چته خاصن مثلا تايبت وكو ككريبر خبر مجيه كو هندكي وكو كورسين كردي سر كانال خاددت و افجي تشيگي سركفتيه لي افا تاني نكافيه هيروج روشن بيريو چته خاصن كسين زانا كسين ديفيجن كو ام روشن بيريون كردن لأوروبا هيروج دوروان چه بد و انا مستد راستی یعنی هر کس گورا در فتح خواه گورا چکان آب که گوک ما مستا ریبر نها بزمانی کردی
تکانه شانو بکه به زمان کردی، تکانه کلتوری ما برف بلاف بکه به زمان کردی، تکانه هلبستا یعنی مجار هنرمند و چند هنر فرایه تجمع راستی راکری مستوى هوا کاری که سفیله یعنی چه کاری به کاری به بیاجی انه خواندنی خانها اگر بخونه و تو البر الاوروبا تا محامی به او اگر تا شهادت بلند تبستيني وتقاربه باشه يعني ولو كنت نافخ الكت انه نافكتا معنا وهي انا كرد هذا نبي ما كرد رادك خواندن جي يعني بالراستيه كم جاري دوري مهم خواندن نبس انه يعني تشتيت نظري وعملي اگر روكي جوار تقاربه في خال ولات خوابك التشار برشاي كردستاني لاني ما مستخدمه كدن جيش كجنسيات ببن ودرفت هي تهاري واري انما استايت دولات بوليسي ودولات قمعي خاصه خلكد ما يلفر لاوروبا يعني خرتد ما يفر انها نفشي انها راد به هذا كانت تشني بك اي ما نفشي ما برتار وما كان تور قواتر براستي ما مستا تشتي طرد بهم اي توري مهم وتوري ياك يعني علم اولا واخيرا هذا ما تخواستن ونادد مجال كده بكجم مجالي به ده يجي وقم ترقتي ما راماني ده بخشاني ده هنر ده هلبست ده فيزياء كيمياء بتشكاني في اونا برنجي كي لان الفر وقم ترقتي ارضيه هي حتى تقانب اكاديميا تخوتشكي حيا مالك مرحله كده ان شاء الله مكون كردستاني خو ولاتي خو حياتي خو ضابط ان شاء الله. سپاسیا میوان خود کم ریبر هبون او جمعه بألمانيا بو و ما مسته احمد عثمان یک همین جار او جی مردرد کویل هولندا از گلکی سپاسیا وقت که میوان من عزیز گوتن اوی داوین خواهدید شکی ببیجی که ریبر؟ حسابی زور سپاش بوه درفته و جبوه مجاره و هر وها سرکفتن اشترات خازم و واجهه بیما کو همی کسن شوپینرین تا سود ورگرت بن جوه مجاره کما ایرو آنی زمان. یک احمد؟ بله ما مستسلاف و سپاس اشتار ما مستا. گلکی سپاس اجی سپاسیا وقت کم و خاطر خوش میوان خود خازم لی از باردکم مجاره ما ایرو گلکی هندکی گرنگی خواه بو و تایبت آرمان جا مجیج ویه که هندکی کردین ما وگرن کردیتی آخوا وگرن نتوا آخوا وگرن کسکسور آخوا وگرن کلتور آخوا کردی وگرن ناسنامه آخوا کردی هدف ما جوه پروگرام اوه بو لی هدف ما دیجی که ام درفت وکو کسین کرد وکو کسین ولاد پاریز وکو کسین روشن بیری لأوروپا درفت ندن کسین که بازرگانی چه بنوروزه دکن یان چه نتوا کردی و چه جشنو او تشتین کردی جلو برگین کردی که چه تشتین کردیه تیدا گریدای به بلا گله کرد نه تخاپاندن سردستوان نه نخاپاندن و درفت تجاری ندنوان گلکی سپاسیا وقت که و شبابیم نخوش و هر شاد